Ibihumbi by'abanyekongo bo muri Kivu ya ruguru hafi y'umupaka wa Uganda wa Bunagana batangiye guhunga mu rukerera rw'ejo kuwa mbere kubera ibitero bivugwa ko byagabwe ku bigo by'ingabo za Kongo ahitwa Tsanzu na Runyoni. Inkuru y'umunyamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi. Amakuru dukesha amasoko y'ijwi ry'Amerika muri Kivu ya ruguru avuga ko inyeshamba za M23 zagabye ibitero ku ngabo z'igihugu mu ijoro ryo ku cyumweru, birakomeza kugeza kuri uyu wa mbere ku manywa. Gusa abahungaga ntabwo bari bazi wagabye ibyo bitero uwo ari we, n'amakuru amwe yaturukaga muri Kongo ntiyagaragazaga umutwe wagabye ibyo bitero. Ariko amakuru dukesha amasoko yo mu mutwe wa M23 avuga ko aribo bagabye ibyo bitero. Umva uko byari bimeze ku rugamba. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bahungaga. Bunagana amasaku ya hejuru n'umugoroba cyane aho za Tsanzu na Runyoni bageze saa 7 bari kurwana. Wowe ubu ngubu uri kuvugira he? Ubu turi mu Buganda. Ntabwo na n'ubu twamenya abahekerana imbari bande. Ubu se mwahunze benshi? Bose bari Uganda, abantu babunagana ya Kongo. Na n'ubu bari kuvayo guturuka mu gitondo. Ni mu bihumbi basi. Hari ababo bakomeretse se? Umuyobozi w'umujyi wa Bunagana ku ruhande rwa Uganda hizo mpunzi zirimo guhungira, Ismail Ndayambaje, yatangarijwe ijwi ry'Amerika ko bafite impungenge ko umutekano muke n'indwara z'ibyorezo nka COVID-19 bishobora kwiyongera. Ibunagana ibintu bitoroshe, byabaye ibibazo birebire. Twabonye abashitsi nyine bo ku gihugu duturanye barahunga intambara. Ibintu ntabwo byoroshe, intambara yabaye intambara hirya y'umupaka muri Kongo. Abantu bamaze kwisuka benshi, ubu turindiriye kubona ubuyambi guturuka mu UNHCR. Gusa abantu b'igitongore gishinzwe impunzi bamaze kuhagera. Ubu ngubu turi gupanga uburyo dufatanyije nabo, uburyo twabakuranga tubajane aho baba baruhukiye gatoya, turebe ukuntu UNHCR yabaherereza aho ngaho ubuyambi, hanyuma babajane mu nkambi zikwiye nyine. Urebye n'amaso yawe ni nk'abangahe? Ni benshi cyane? Ni wabarira gute mu mibare? Abantu baranga mu mubare barenga nk'ibihumbi 50, kuko uri kubona ni district yose ya Rushuro, Jomba yose iri aha ngaha. Harimo n'abari guturuka za Kigali bamaze kugera aha ngaha. Ndumva abantu 50 ni benshi cyane, kandi umujyi Bunagana ni mutoya. Ndumva ko hari ikibazo ubu ngubu. Ni ikibazo kitakoroheye, kuko urabibona nyine ibintu byaho kwituma, bashakira ibyo kurya, ni ibintu biremereye cyane. Gusa turizera yuko dukoresheje UNHCR n'ubuyobozi bwa district ya Kisoro, ni mu masaha ari imbere abantu bari kugabanyika ko UNHCR twemereye ko igiye gushaka ibimodoka bikabajyana Nyakabande. Ariko nkamwe ukuriye umujyi w'Ibunagana, ndumva ko mwaba mufite amakenga y'ibintu bitandukanye by'isuku, iby'umutekano. Ku ruhande rwanyu nta impungenge mufite? Ubu ngubu twe turabogamiwe cyane. Urabizi Kongo ni igihugu cyo turi kwigengeramo n'ubundi burwara bwa Ebola na COVID-19 iri aho ngaho. Ni abantu basa n'abatarahuye nayo, nta n'umwe wambaye agapfukamunwa aha ngaho. Ubu ngubu ni ibintu byose dufitemo impungenge nyinshi cyane ku mutekano mu buryo bwa sekirite, ariko turizera tudashidikanya ko biraza gushira. Leta ya Uganda ntacyo yari yavuga kuri iyo mirwano n'abahungira mu gihugu cyayo, ariko ishyirahamwe ritabara impunzi HCR rivuga ko rimaze kwakira bamwe, ariko akora igishaka aho kubacumbikira n'imfashanyo yo kubaha. Amakuru aturuka aho Ibunagana avuga ko abasirikare n'abapolisi ba Uganda bashyize ibirindiro ku mupaka ku ruhande rwa Uganda mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abahunga. Nibutse ko mu 2012 M23 yatangije intambara ivuga ko ishaka gukuraho akarengane ku bantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri icyo gihugu n'umutekano muke uhora muri ako karere ka Kongo. Umutwe wanafashe umujyi wa Goma igihe gito, ariko uza kuhava usabwe na Perezida Museveni wa Uganda kugira ngo ugirane ibiganiro na leta ya Kongo yari iyobowe na Perezida Joseph Kabila icyo gihe. Ariko kuva ubutegetsi muri Kongo bwahinduka binyuze mu matora, perezida uriho ubu ngubu Felix Tshisekedi anengwa ko yirengagije ibibazo bya M23 ku buryo atashize mu bikorwa amasezerano leta yagiranye n'uwo mutwe. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga kuri iyo mirwano, ubutegetsi bw'intara ya Kivu ya ruguru bwatumije inama y'igitaraganya yarimo n'abayobozi ba gisirikare mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe abatuye uyu mujyi batewe ubwoba n'ibi bitero. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Aliyasanka Darius uri mu mujyi wa Goma, amubaza kuri iyo nama n'uko umutekano wifashe muri uwo mujyi. Inama imaze kurangira, yari irimo umuyobozi w'intara Generali Konsandima ariwe guverineri, hakaba hari namo umuyobozi w'ingabo mu gihugu Generali Bikanani Terekenda Mufrenke wari uri ahubwo mu ruzinduko Goma. Icyahasize icyo gitero cya Musange ari mu ruzinduko hano i Goma. Iyo nama imaze kurangira mu kanya. Umuvugizi wa guverineri Generali Kiza Kenge aremeje yuko ari abarwanyi ba M23 nibo bakoze icyo gitero muri ako karere k'Icuro, akongera akamenyesha yuko kuva mu gitondo intambara iracyakomeza. Ingabo z'igihugu zimaze gufata imyanzuro ikomeye cyane kugira yuko iki kigeragezo cy'abarwanyi ba M23 kitazasiyongera ku bindi bigeragezo bafite bidashoboka mu gihugu cya Kongo no kugira kirabasiba. Uvuze ko bemeje ko icyo gitero cyagabwe n'umutwe wa M23 M23, basobanura impamvu bavuga ko ari M23 yagabye igitero? Bavuze ko bemeje ko ari M23 kubera yuko ubushize ari twari turi ku itariki 12 kugera ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ushize. Abo ba M23 bongeye baratera Tugari na Bigega n'ahandi Zeza muri ako karere k'Icuro. Nanone yongera avuga ko mu kwezi kwa mbere umwaka 2017 bongeye bagenda bariba barateye nanone ku musozi wa Sabyinyo. Niyo mpamvu na kundi bari kuvuga ko ari abandi barwanyi atari abo ba M23, kubera ko bagiye bavuga ko ubu bafite ari harimo abo ngabo bemewe ko ari abarwanyi ba M23. Darius, icyo kibazo cy'umutekano birumvikana nubwo cyabaye kuri metero hafi 100 uvuye i Goma. Aho i Goma bavuga ko umutekano wifashe ute kuri ubu tuvugana? Ahanga i Goma umutekano ntabwo ugize ikibazo muri aka kanya, ariko mu manywa abaturage bari bafite ubwoba bagira yuko wenda ibyabaye Bukavu igihe cyumweru gishize cyatangiraga wenda bishobora kugera hano i Goma, kubera ko abapolisi n'abasirikare babasigaye hose mu mujyi ahantu hari amabiro ya leta n'ahandi no mu marokwe mu mihanda minini niho abasirikare bari bahari. Ahubwo ibyo byatuma yuko abatuye i Goma basa naho bagize ubwoba, ariko kugeza ubu ko kutubwira ikibazo gihari, umutekano uko usanzwe uba, kandi n'abaturage bari gukora ibyo bakora, bari gusubira iwabo. Amakuru twatangaje kare yemezaga ko abatuye mu turere turi hafi ya Bunagana batangiye guhunga berekeza muri Uganda. Abo baturage baracyahunga, watubwira ko bitewe n'uko General Kenge amaze kuvuga ko imirwano iracyakomeza, abo bantu bari gukomeza kugira iyerekeza i Bugande. Kuba twumva murabyumvise ko telefone y'umunyamakuru wacu Aliyasanka Darius i Goma icitse tutarangije kuvugana, ariko yasozaga avuga ko abahunga bakomeje guhunga bagana muri Uganda, kandi ko imirwano ikomeje mu gace kegera umujyi wa Bunagana uri hafi y'umupaka wa Kongo n'u Rwanda na Kongo na Uganda.